100, Läti 100. Igaunia 100, Latvija 100. 100 sõna eesti ja läti keeles. 100 vārdu igauniski un latviski. Labdien! Es esmu Gustavs un es dzīvoju Latvijā Ainažos un mācos Igaunijā Hādamestes vidusskolā. Tervist! Minu nimi on Viktor. Õpetan Häädemeeste keskkoolis inglise ja saksa keelt. Labdien! Es esmu angļu un vācu valodas skolotājs. Mani sauc Viktors. Es strādāju Häädemeeste vidusskolā. Šodien mēs mācīsim 100 vārdus igauniski un latviski. Täna me õpime 100 sõna eesti ja 100 sõna läti keeles. Tere! Sveiks! Sveika! Tere hommikust! Labrīt! Tere päevast! Labdien! Tere õhtust! Labvakar! Head ööd! Ar labu nakti! Kõike head! Visu labu! Nägemist! Uz redzēšanos! Vabandust! Atvainojiet! Palun! Lūdzu! Aitäh! Paldies! Tähelepanu! Uzmanību! Tere! Sveiks! Sveiki! Tere hommikust! Labrīt! Tere päevast! Labdien! Tere õhtust! Labvakar! Head ööd! Ar labu nakti! Nägemist! Uz redzēšanos! Vabandust! Atvainojiet! Palun! Lūdzu! Aitäh! Paldies! Tähelepanu! Uzmanību! Arvud! Numuri! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Mis maksab? Cik maksā? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Kui palju maksab üks jäätis? Cik maksā viens saldējums? Avatud, Atvērts, suletud, slēgts, esmaspäeval, pirmdiena, teisipäeval, otrdiena, kolmapäeval, trešdiena, neljapäeval, četvrtdiena, reede, piekdiena, laupäeval, sestdiena, pühapäeval. svētdiena. Kas teil on aspiriini? Vai jums ir aspirīns? Mul valutab pea, Man sāp galva, mul valutab kõht, man sāp vēders, ma olen haige. es esmu slims. Kas teil on aspirīni? Vai jums ir aspiriins? Mul valutab pea, Man saab galva, mul valutab kõht, man saab vēders, ma olen haige, es esmu slims. Kohvikus, kafeiinīca, ma olen näljane, es esmu izsalcis, mul on jänu, es dzeru, ma tahan juua. es vēlos dzert, Ma võtan ühe kohvi. es paņēmu kafiju. Mida sa sööd? Viktor, ko tu ēd? Mis on sinu lemmiktoit? Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Karbonaat kartulitega. Karbonāde ar kartupeļiem. Ma olen taimetoitlane. Es esmu vegetārietis, Ma olen õnnelik. es esmu laimīgs, Ma olen väsinud. es esmu piekusis, Ei, ma ei ole väsinud. es neesmu piekusis. Mis on sinu hobid? Kādi ir tavi hobiji? Ma mängin jalgpalli. Es spēlēju futbolu. Kā tev iet skolā? Kuidas sulle läheb koolis? Hästi. Labi, Ikka hästi. ļoti labi. Oi, jube. Oi, grūti. Kuidas tuju on? Kāds tev noskaņojums? Hea, okei. Labi, okei. Kas te räägite eesti keelt? Tu runā igauņu valodā. Ma räägin vene keelt. Es runāju krieviski. Ma räägin inglise keelt. Es runāju angliski. Ma räägin saksa keelt. Es runāju vāciski.
ja ma räägin läti keelt. Un es arī runāju latviski. Ma saan aru. Es saprotu. Ma ei saa aru. Es nesaprotu. Ma õpin läti keelt. Es mācos latviešu valodu. Ma õpin eesti keelt. Es mācos igauņu valodu. Värvid. Krāsas. Punane. Sarkana. Kollane. Dzeltena. Sinine. Zila. Roheline. Zaļa. Must. Melna. Valge. Balta. Pruun. Brūna. Palun veel üks jäätis. Lūdzu vēl vienu saldējumu. Mulle meeldib jäätis. Man patīk saldējums. Jäätis. Saldeejums. Siin ei ole mitte midagi muud. Saldeejums. Man patīk saldeejums. Saldējums. Jah, mulle meeldib banaanijäätis. Man patīk banānu saldējums. Mulle meeldib šokolaadijäätis. Man patīk šokolādes saldējums. Mulle meeldib plombiir. Man patīk plombirs. Laabi. Ja vaata nüüd siia, läti keeles see märk siin peal tähendab seda, et see on pikk häälik. Man patīk saldeejums. Ja kes valesti ütleb, see on ise üks jumps. Mulle meeldib Riia. Man patīk Rīga. Mulle meeldib Sigulda. Man patīk Sigulda. Mulle meeldib Ceesis. Man patīk Cēsis. Ja Ceesise jaoks on eesti keeles oma nimi ka Võnnu. Võnnu on Ceesis. Mulle meeldib Võnnu. Man patīk Cēsis. Mulle meeldib Ainesi. Man patīk Ainesi. Millal sa tuled? Cikos tu atnāksi? See läks vähe kiiresti. Aeglaselt. Millal sa tuled? Cikos tu atnāksi? Homme. Rīt. Ülehomme. Aizparīt. Täna õhtul. Šodien vakarā. Ma ootan sind väga. Es tevi gaidu ļoti. Palun aidake mind. Lūdzu palīdzi man. Ma olen eksinud. Es esmu pazudis. Küsi sõnad. Kes? Ko? Mis? Ko? Pange tähele, et läti keeles on nii kes kui mis üks ja sama sõna. Kua. Millal? Cik? Miks? Kāpēc? Kus? Kur? Kuhu? Kur? See on meie kingitus Eesti ja Läti 100. juubeliks. Šī ir mūsu dāvana Latvijas un Igaunijas 100-gadē. Aitäh! Paldies! Nägemiseni! Uz redzēšanos!